Case for Christ min ngai lut puya alomom hle bung khatna kan zota a isua chanchin inzia na chungchang bi ka chui hnuwa bung ni na hian a chanchin inzia na ni to lovin ama isua ngei kha engang mi nge ani ti chui ta a chu chu kan thlir ho le don nia isua khan pathian fapa a in nga yem John Douglas khan mi ala mu ngai mi alo po anril ru hria theidan makde ma ya ne ya FBI a psychological profiler ani angin Douglas chuan crime scene azir chianga poi khoi tu chu amu ma hawin engang ril pu nge ti asoi thei thin ani Douglas chuan trail side killer sangkha zakwa somsari pakwale sangkha zakwa somriat pakhat in kara San Francisco rama chetla thin tual that tu chu dang ok deu ramsa ngai sa thin zun po la che zeu zeu meya mi hal mai po hnial lo ani arin thu asoya asoi lok ang ngei chuan tual that tu an man kha chu tiang chi chu alo ni nge yani psychology a doctorate degree nei kumtam tak detective na lo thok to le mi te chet vel dan the thiam em ani awang khan Douglas kha ana chuan hria ta hlo hle a le khabu thanem tak midang nen an zia trom to a Jodie Foster khan Silence of the Lambs awanga Oscar adon po khan FBI anga oi taka achan theina tura pui tu ani ti in Douglas hi lom thu asoina alam chuak tel nge nge Douglas chuan voi khat po alati ti pui lo chu engtin nge an mi zia hriat thei Biography magazine a asoi fia dan chuan kan chet dan hian kan mi zia pho lang ani ati tongkam dang asoi chuan Douglas chuan crime scene a evidence an hnut chhe chu ngun dewina zira a thei chuan victim te a interview boka poi khoi tu thu soi ngei le athil ti dik tak chu hriat chua atuma ti chuan nu ma an hnut chhe atang chuan eng angril rupu nge an ni ti asoi lok thei thina ni isu ve thung hi ama nen mai chana in bemi alovin adu zong te ama khalkal tu te ama angin ngai dan te chu engtin nge kan hriat theiang engtin nge aril ru chu kan hriat theianga enge amison ti chu engtin nge kan hriatang Douglas chuni se akhosa zia kan zirang ti ina chang nge yang isu chuan mesia emo pathian fapa a emo ain ngai nge rabi pakhat emo zol nei tu emo ni maya ain ngai ti kan thredu ani chuan athil ti te athu soi te midang te zinga akhosak dan te kan zir chian anga yani isu khan engang che nge ain ngai ti thu hi zona poimo tak mai ani a achan po professor Chen Khathian isu chu athi hnuwa ama zui tu ten pathian anga an puang tamai ni in an soyani isu tak tak ero kha chu mi ten chi bayan bu kani ti hria se chu akim ki choi nge yang ti in heng professor te hian an soyani thon thu an phua bel zong hi paila achungchang an zia na hlui ber enila zirtir tu ro pui tak pakhatemo boina chok chuak thin tu emo ani mai ti bak hi mu chuat tur om lo han ti ani ma se history a evidence kan nei te hi an lam tang chu han ni nge yem hei hi chui chuak turin Lexington Kentucky a thlok phaya sakoran vul na hun te tlan pelin kongjal nuam tak maya the Christology of Jesus ti ziak tu mithiam vakom turin ka in khal pheita ani Wilmore Kentucky khoter te a chuan Asbury Theological Seminary ti lo chu engthil ro pui dangwak ma aum lova chuta chuan in hlui to angreng taka chhong lina a Ben Witherington office chu kawa muwa chimlama mi te mi khol laka an thatna chu atakin kawa muwa North Carolina khopa chuan thutna nuam deuh maya coffee min pek nu chuan Nazareth Isu Khan eng ang mi nge ni a in ngai ti kan soi dun ta ani he thu hi chu Witherington na hriat zong tak mai ani a ale khabu lo chua to te po Jesus the Sage The Many Faces of the Christ The Jesus Quest Jesus Paul and the End of the World le Women in the Ministry of Jesus te ani a heng te baka hian dictionary le academic journal sang a article kan manual to ani Gordon Conwell Theological Seminary a Master of Divinity chu summa cum laude in Zirzawa England na University of Durham a thutlung thara doctorate degree a muhnua Witherington chu Aslan Theological Seminary Asbury te the Divinity School of Duke University le Gordon Conwell te zirtir tu na athok chun zomani Paul shanga a member ni na te po Society for the Study of the New Testament the Society of Biblical Literature le the Institute for Biblical Research ti te aninok mai fia tak le fel fai takin atong chat chata
thu man tur po film khur takin a thlanga atong kamatang reng poin mithiam ani ti a hriat ngoi ani ma se a o atang ringot chuan isua chanchina tuipui zia le ro pui ati zia kha ka hre chuak ngal mai lo ma se arum changkang takmaya min hroi hnu khan isua thalak moi zet mai te ka hmu hnu le la thu moi tak te min ngai thlak tir hnu khan isua ngil nei na te a in pek na te anun le arong bol na ro pui ati zia kha min hmu chian tir hle ani withering to na office kan let le hnu chuan mi ten chanchin tha voi khat an chhir na a an ril ruwa isuan ama ain hriat dan chungchanga zona an nei thin hmanga bultran kadu a isua kha ama ain hriat dana khan achiang bik lo ti hi chu thudikani tiro tin ka zota withering to na chuan a thut na chu aron pot na ya ke chuan ka zo chun zom zela mesia ani thu le pathian fapa ani thu kha chu asoi du manglawa kha ama ain rin hlel wange ni anga chandanga tin in rin hlelna anei wang ni love ti in withering ton chuan a thutna a thut rempa a abok kho kher chung chuan min chang phoda olsam takin hei thiante u pathian kani hi ron ti tol mai sala a hun lai mi te khan yawe kani hi anti na an ngai ngal don ani a chan po a hun laia juda te khan trinity kha an na shelo shim shima pa pathian yawe tian ko che kha pathian anti chuani pathian fapa emo tharau thiang hlim emo angin pathian an la hrengai lo chu wangin mi in pathian kani aron ti chuan an tan hriat thiam gaina a om lova pathian soi chiat na ani don ani chu mi puiten athu cha ngai thla se adu na kha ati buai zo vek don ani chu mai ala ni lova mesia be seidan sa kha an lo nei to a chu tianga vain barlu kha adu lawani kha wang khan mi pui ma a thu soya te khan a film khur ema fian riala azir tir te bula athu soite ero kha chu adang bi khle ma se chanchin thabua hian mi pui ma a athu soite kan mutam ber thungani sangkha zakwa somsari pasaria British theologian John Hickley khabule aril ruang pu ve atho pui de khan isuan pathian fapa emo mesia emo ain ngai lo thu an ron tilar le a an soidan chuan hetiang thu hi isua thi hnuwa ron intran ania chanchin thabua an ziak ta a isua khan pathian fapa a ain ngai ani ti in mi ten an soizui tamai ani anti epu na hi chui chiang turin withering ton chuan thuziak hlui ber thon thu ina pol buai ma mi chuin isuan ama ain ngai dan dik tak chu fin fiana kan nei atia chu han zui ka du ani isuan ama ain hriat dan kha midang ne na an nun ho da na tang khan engtenge hriat thei kan nei tin ka zot ta a withering ton chuan han ngai tu awang phota a zirtir te ne na ain kar thu kha han ngai tu masala isua chuan zirtir som pahni anaya chuti chung chuan som pahni te zinga khan ain chiar tel ngai lo atia chu thu chu thil han ti dang lam chiam tur ni na lang lo mai thaya withering to ne ro chuan apoimo hleya angai ani som pahni te chuan Israel thar anen tirani chuan isua chu engber nge ani veta kang ti in zona a han siam phoda Israel zinga mi ani mai lova chandam te zinga mi po ani mai lo chung ho khom na pol chu adin sakani pathian in thutlung hluya ami te athlanga Israel nam som pahni te adin ang khan kha isuan ama ain ngai dan kan hriat theina pakhat chuani withering ton chuan isuan ama ain ngai dan kan hriat theina dang le chu baptist tu Johanna ne na anin lai chin na khan ani atibok isua chuan meicha hrin zinga baptist tu Johanna aya ro puizok an la chuak ngai lo ti na soya khatia soi hnuwa khan baptist tu Johanna ain rongbolna alut thuk zok ani kha entirnan athil mak ti ate khan heta tang hian ama ain ngai dan chu a hriat thei ani lom ni sa kho shwai tu te ne na anin kar thu awang khan chiang le zual zokin kan hre thei bok isua khan thu dang lam tak azir tira ka alut chuan mi hring atibol hlo lova ka achuak chuan chu ngai chuan mi hring atibol hlo zok thina ni ti te asoya hei hian Levitica sa thiang hlimna chungchang kan hmu tam tak kha aron her dang lamani ti chuan Farisai te khan athu cha chu an lom lo tangeya ani ang khan lapom chun zom ze landua ma se isua chuan pathian in thil tum poimo zo kanaya thil tharati ani atithung zona poimo tak mai chu engang mi in nge pathian thok khum juda te bible chu thlap dang lama mani zirtir na zok manga lu alan tuang ti hiani rom ho tu lian te ne na anin kar thu ate khan enge mu kan nei kan zo tur chu engwanga kheng bet nge an ni ti hiani pui thiam tu emo thu fing deuh soi thin ni ringot sela cross a engwangin nge athi ri ngotang abekin kalhen kut lai le ngalin
juda ten judami tu ma ti hlum an du ngai lo hun kha ani si a achan bernia lang chu aluchunga antar kha ani juda telal ti kha withering ton chuan athu soi chu ngai tu na hun ka nei nan a han ngoi deta isu khan a soi ve satlia mai mai ani lo chuan ama ain ngai dan dik takani ti an pom wang ani nge yang ti in min hril fia ta ani isu ai midang te in kar thu awang te chuan ama ain ngai dan tlang pui chu hre thei mai la withering ton chuan isu thil ti te abikin thil makati te mang khan chiang le zualin kan hre thei ani ati ke chuan ban pharin athu soi chu kalo ti top thu aya isu khan a thil makti te awang khan pathian a ain ngai ti chu ani thei lowang kalo ti nga la achan chu annuwa azirtir te ngei po khan ati ang kha anti zui ve kha ni a pathian a anin ngai lo ti ero achiang box si ti in athu soi lai chu kalo pot chata nilo isu thil makti te khan ama ain ngai dana tar lang ti na nilo ti in withering ton chuan in chang phota apoi mo jok chu engtin nge thil makti te kha ashil fia ti kha ani ati engi ti na nge ni kalo ti nga la isu khan pathian kuta wanga ram huai hnut chuak kani si chuan in hne na pathian ram chu alo thleng ta ti na ani ati ani kha thil mak ti thin dang ten thil mak tak tak an ti ve a nun dan pa nga ya an nung chun jom le mai ang kha ani ve lo isu bi ga kha chuan a thil mak ti te kha pathian ram lo thleng ta ti chin chia na ani pathian ram chu engang tak ni ani don ti temlok na ani a kha isu dang lambik na chu ani ati ke chuan kalo pot chat le a han soi chiang deuh te enge dang lambik na chu ni ta ti in ka zot zui nga la withering ton chuan isu khan a thil makti te kha mi te la hriat ngai lo thlen tir tu ni anga yani chu pathian ram ati kha ani a thil makti thin pakhat ve maya ain ngai lova pathian thu tiam a thlen theina le a thlen na chan ni a ain ngai ani atia chu pathian anga ain ngai ti nen chuan thil thumun reng ani chu khalo ti a athu soi omzia chu ka hre thiam ta e ti chuan isu athu soi ngei mangin ama ain ngai dan chu chui zui le ka du ani azirtir te khan raboni emo rabi emo ti khan an ko thina khan a hun la ya rabi te anga thu zirtir thin ani ve mai ti na akok lovem ni kalo ti a withering ton chu anui suka isu zirtir dan kha dang lambi hle ani athu soi te kha ti tak me vin ka hrila cheu ti khan bulatan thina chumi omzia chu ka thu soi tur dik zia hi ka soi ma sa ni ti na ni a kha midang te ti ngai lo thil dang lambi ka ni enge dang lam na kalo ti nga la Judaism chuan thu dikan soi nge ani ti lan tir nan mi pahni thu an ngai thla thina ti chuan pakhat thu chu pakhat dang ina dik zia afin fi angai thina ni ma se isu kha chu ama thu soi dik zia nem het tu a ama boka changani athu zirtir dik zia kha midang pompuina ain hat lova ama thu nei na in a soi mai ani chu wangin chung lama changa thu nei na nei thutlung hlui zol nei te chunga leng ni a in ngai kan hmu ani lal davida anga pathian tho khum ni a ain ngai rot lova pathian thu nei na le thil ti theina tongka apuang chuak thei tu a ain ngai ani tia hetianga azirtir ba ka hian isu chuan pathian soinan aba amang bokani ati chunzom ngala ke chuan ama ain hriat dana enge min hriat tira nei ko ti thuaya withering ton chuan aba ti chu naupang le apa in lai chi na thuk bik soina ani a makdek main judazir lai te khan an zirtir tu ngai nat bik soina nan mangbok ma se ka hriat thei china pathian ko na mang chu isu le azirtir te chi kha han ni ati soizau de tura ka ti hnu chuan withering ton chuan isu rong bol hun lai kha chuan juda te khan pathian ming an lam ngam ngai lova mihring leya soya tan chuan pathian ming chu athiang hlim lu tu kan ti a soisual po an hlau em ani pathian an biak don po in thiang hlim ber mal somi nomro se ti te in emo an ko thina ami mal in ko na ming an lam ring ai lo aba chu mi mal in ko na emni kalo ti a te reng mai nau te ina pa hne na apa enge kalo ti ang an ti ang hiani athu soi chu ain kal ni in ka hria ngoi lokte aba ti a tong trai awang khan pathian a ain ngai ti na ni lowang azirtir te po kha khatianga tong trai tur khan ati ve tho ani lom ni kalo ti thuaya apoi mo lai chu tu mai nan lo man ngai lo mang ma sa tu ani kha aba poi mo na chu ani ati ngai tu tur ni ta chu pathian an soidan ron thlak dang lam tu chu engang mi nge ni yang ti hiani pathian ne na thuthlung thar ron siam thar tu chu engang mi nge ni yang hati ta ka chuan azirtir te ne na andang lam na chu ka mu thiam ta a ani chuan isuan aba aman chu engang taka poimo nge ni tin ka zo chun zoma poimo takani ati phota
Isua khan pathianen in lai china danglam bik ahun laya juda ten an nei ve lo kha anei ti na ani a chuba ka ngun dewin lo ngai tharo Isua khan ama ne na in lai china an nei nuwa chau pathiane na in lai china thuk jok nein aba ti in azirtir te po an tong trai ve thei chawani ati na ni kha khan ama ain ngai dan chu atar lang chiang em ani ati withering ton chuan Isua ril ru kan ria theina tur dang poimo deuh mai a soi chun zoma chu mishing fapa tia ain soi kha ani ati ma se ke chuan mithiam Craig Bloomberg kan hemi chungchang hi Daniel abung sari mangin minril fia to thu kalo soya chu withering ton chuan trompuin Isuan Mesia ain nga yani ti fin fia na poimo takani ati withering ton a thu soi te chu ngai to le tin ka han chol de wanga Isua le midang inkar thu te athil mak ti te atong kam man te awang chuan ama ain ngai dan chu achiang ta hle ya ka nga yani tunar lui ber manga zir chianin Isua khan thil thatak ti tu pakhat ve mai ani lova zirtir tu pakhat ani mai lova zol nei tu emo ani ringot lo ti kha ain pom dan ani em ti chungchanga chuan hanzo bel chiam tu raum to lo chanchin tha zia hian Johanna hian thu dang lam tak le aum zia chui fe ngai kha Isua soinan huai takin a mang mia maya atirin thu om thu chu pathian hne na om thu chu pathian ani chumi chu atirin pathian hne na om engkim azain ama siam ani thil siam zong hi ama siam lo engma om lo thu chu ti sa alo changa kan zinga om ta a pa famal nei ro pui angin aro pui zia kan mu khongai le thu takina khat ti in chanchin tha Johanna zia ka chiar masak ber chuma he thu ka chiar lai kha kala shereng mai keima le keima kain zota Isua khan he thu hi ama soinan an mangani ti a hriat tirin engtin nge angayang le kati makti dewin ekhai Johanna hian atidik lo top mai khoi thon thu tu emo tu ber nge ti po chiang manglawa min chu ani ber hi atiang nge dik ti dewin alu abungat ngatanga kani na chi ani ti ina soyang annuwa mithiam Raymond Brown na thu zia ka musuka angai dan heti hian azia Isua khan Johanna zia ka chiar masak berin ama chungchang soina tongkam thatta ka mangani ti hi pomharsa ka ti lo tin tuna chuan mai chana withering tona zofia na hun rem chang kanei ta a hun pum pui mai kha Isua na ma ai ngai dan chuin na lo mang to ani Brown na ngai dan chu atrom puem tia ka zo chuan te reng mai engma han pom lo na chan tur ka shelo ati ngala chanchin tha Johanna zia ki zir chian chuan Isua ashil fia dan azia na ani bera ma se chung te chu Isua chanchin dik tak nen a in zom tlatani ati chu mai alani lo Johanna ziak tel lo po hian chanchin tha buthum danga hian Isua kha Mesia ani lo ti tranchan tur han thur chua tur om lo ati a karil ruwa Isua le azir tirte afala anom laya petera le Isua in biak na kha alo lang ngala Isua nan hnena ani le nangnin tunge ani miti tia zo khan petera chuan chiang deuh main Krista pathian nung fapa chu ini tina chang ani kha Isua chuan thil danga pe hel kwal lovin petera chu ienga thole ti sa le thisen in a hria tir che ani si lova kapa wana mi in a hria tir jok che ani ati ngal ani kha heti chung hian tun lai mi ten Isua an tarlan dan then khata entirnan The Last Temptation of Christ movie ate kha chuan Isua khan ani na le ati turpo achiang manglo ni nan lan tir ani kha Isua khan identity crisis anayani ti hantran chan tur awmem ni ti in withering ton chuka zota identity crisis nei love ani na dikta ka soi chian na anom nual zo kani tin min changa baptisma chan laite thle mani laite mel danglam na te le getsemani huana te khan khang huna te khan Isua ni na diktak le amison chu chiang takin pathiani na ronim hetani entirnan baptisma achana hei hi ka fapa kalom em achu ani ati ma a arong bol na atran mi alo te kha ti pal thil ani ka ring lo ati a ke chuan amison chu engber nge ni airin kalo ti ngala a na chu pathian mi te chu zalen ani a chu wangin amison ber chu Israel mi te tan ani Israel bik te tan mo oni e arong bol lain gentle te po azon chuwa thu mu tur au manglawa kha kha chu annuwa kaushan ho te mission ani ve thung enro zol nei te shil lok na kha Israel mi te tan ani a Israel te hne na kal tur ani reng ani ati ale khabu reasonable faith khan William Lane Craig khan Isua khen be ani atanga kumsom ni chung khan pathian mi hringa lo chang ani an pom thu kha evidence hem tak kan nei ani ati a
church historian Yaroslav Pelikan po khan sermon upabera te Christian martyr masaber chanchin te ringlauten ko ran chungchang an soina masaber te le in khom na a an thu chiar masabera te khan Isua kha lalpa le pathian an tivekani ati a hetalang chiang tak chu Isua Krista soinan pathian ti kha ko ran hau thu cha le zirtir ani ti hiani ati a hemi be chan hian withering ton chu zo na ka zota a Isua khan mesia ani thu le pathian ani kha pom lo ta se hetiang taka ma hian ko ran hau khan an phu chuak thein ringem kati a azirtir de khan Isua dik tak kha an thei hi ngal veka kumsom ni chung lakin mitam zokin an pom tak tak lo ngal ani iti te ani ngot lo chuan thei ngai na om lo ati historian tan chuan thu om zanei lo ani ang history kan zir chuan eng po thleng thei chu ani a ma se thil thleng thei zong zong kha a thleng ti na ani lo ati thil thleng thei ani em Isua kha mita mutu nge mi thanem takan la om lain a thi nu kumsom nia an du danangin an phu ngot theiang em thil thleng thei ani ti a phu chu mai ngai na an ria kha amak zok hle ani apoimo berzok chu khen be ani nu khan ama phat sana pen bo sana athu zom lo te ril ru lo in thlak na chan ber kha enge ani ti hi ani acha na chu ol sam te ani Isuan baptisma achan lai mi ang kha a thleng le ani mai Isuan ni tura be seina an lo nei ang kha a lo ni nge yani ti kha a fin fia na han mu ani chuan tunge ani chia ti chu apoimo ta hle maya Witherington ne na ka in biak na chu mor kan bok don na ya chu wangin min han hlom fel sakse ka du ani alo zir chian to na zong zong atangin Isua khan eng angin nge ain ngai ti chungchanga ami mal ngai dan ka hredu a zona ka zota ngun dewina lo ngai thla a ani chuan thiam takmain min hrilta ani Isua khan khovela mi hringte pathian in a chandam na thok tura pathian ruat ani ti a in poma pathian na thok tu pathian in a ruat pathian in a ti chak ani a pathian tan thu a soya pathian in a ti tu ra hrila chu wangin Isua thu soi chu pathian soi ani a Isua thil ti kha pathian na ani juda te ngai dana chuan ai o tu hi atir tu nen thu mun reng an ni Isua po khan azir tir te atir chu khan in chunga anti apiang chu kachunga ti an ni ati kha atir tu le atira inkara khan in lai chin na nget tak a omani Isua khan pathian na thok tu nia ain ngaya a na chu pathian mi te chandam ani pathian mi te chu chandam ngai nan om ti a ko kha pathian chuan engemotal ati angai bok alo ti zia thin to angin ron in rola kong diga hruailet le adu ani ma se tun truma mi hi chu adang lambi ka atop na ani to a hun tha an nei hnung berani to Isua chuan pathian fapa pathian hriak thi ni a in nga em o in nga ye mishing fapa ni na in mu em o in mu e mesi ani ti apomem o pome chu chu ama in mu dan ani pathian ni lovin he khovel hi a chandam thein a ringem teulo chu tiang in a ring lawang mina zongta na hria thiam har sa tak mai chu aron langta a pathian in khovel a chandam dan tur chu afa pathi na mangin ani mishing kan ni ti chiang tu ber thi na chu aron thlangta ani ti chuan pathian chu ani phunga thi thei ani si lova engtin nge thi na chu aron hlen ta kang pathian chu mishing te tan chandam tu engtin nge ani theiang chu na chu hlen tur chuan mishing aron ni angaya Isua khan chu na thok tu chu ani ti ain pomani Isua kha marka bung som chang somli panga rongbol saka turin kalokal lova rongbol tur le mitam taklan nana anun pezok turin kalokalani ati kha hei hi tuye mo tong vai thu soi ani thaya ani lo vek chuan hetiang mi ni in ngai dik takin a soi ani ang ama nge in keile pa chu pum khat kan ni ati tongkam danga soi chuan pa ai o thu soi turin thu nei na kanai ani pa ta na thok turin thil ti thei na kanai ani min hnolani chuan pa in hnolani ati na ani Johanna zia khi da tha in synoptics te chau hi chiarpo ni la hei tho hi kan thutluk na turani he thu tho hi Bible kan zira zona kan zo huna min chana tur po ani kan ngai to tel tur chu kumzabi khatna a judami anma ni zui tu makta doi chuang nei midang tu ma enga tinge anom velo baptist tu Johanna Paul emote kha enga tinge anom lo kumzabi khatna a miro pui tak tak Rome emperor te po tiamin anzui ral vek to a Isua ero enga tinge vo in thlenga chibai bu kalani achan chu he Isua he khovela ron cheng nge kha pathian nung ani bok wang ani
hei hi achan bulpui berani vo in thlengin kan zinga ala om renga midang te ero an thi zo to ani Witherington ang hian mithiam thanem takin isua chanchin inziana hlui beran hai chuaka he thu tho hian hu chuak ani Craig a point heta hi pathian fapa a in ngai pathian thu neina a thu soya na thok thin thilmak tam takti a mihring te chatuana anom dan tur in nga na ni a in ngai kan nei ani ti na soi a soi zel na hi angai nom khop maya isuana ma ain riat dan chung changa hian evidence om tha em maya ama soi hnong du tu Jesus seminar ten arin tlak anti atang ringot po khan za som ni zet awmani ati isuana ma ain soi dan kha adang lambik em maya mi ang pa ngai thu soi ani em ti thlengin min ngai tu tir pha ani ti in Craig ka chona soi James Dan po khan azir chian na azo fel meu kha chuan zo na pakhat kan mai thai mi lo tu rom isua kha a ta em ni ti in a soi ani kha Lexington airport a chuan Chicago culture thlona nga kin ka thua payphone a chuan ka poisa thir ka thuna interview dot le nei turin kan ramin psychology a mithiam kan nei that ber ka va beta ani he thu hi chu riat chian nge ka du tlat